روزنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیونی تاجیکستان منظور شما نگهدارید. در استودیو با شما مرجانه شریفова. روندهای جهانی شوی، برخورد تمدن‌ها، تشویش‌های عمومی بشری مربوط به اقلیم و گوناگون اندیشی در سیاست ژئوپلیتیکی از جمله پدیده‌هایی میباشند که مربوط به هزارساله نبود اندیشیدن تدبیرهای مؤثر، خاصه تشبث اقدام‌های شایسته را بهر سعادت انسانیت تقاضا می‌نماید. در مرحله کنونی در عالم جمهوری تاجیکستان با پیشاهنگی و اقدام‌های نجیب از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان چون کشور تشبثکار در حل مسائل گلوبالی و تاثیرگذار در تنظیم روندهای سیاسی منطقه شناخته شد. تاجیکستان با راهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در عرصه جهان قدم‌های استوار گذاشته با پیشبرد سیاست منطقی و پیشنهادهای سازنده موقع خود را استحکام بخشید و در آینده نیز با قدم‌های استوارتر در پهنای عالم نقش آفرین خواهد کرد. فخرالدین محمد یوسف گزارش می‌دهد. وеб дипломатия, кишвари пешоҳанг, ташаббускори иқдомҳои наҷиб ва бо як қатор дигар унвонҳои фахрӣ имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон мардуми шарафманди тоҷик дар арсаи байналмилалӣ шинохта мешавад ки ин ҳама аз ҳомии асосии миллат сарвари маҳбубу пурифтихор хоста раъиятпарвар манша мегирад. Эмомалӣ Раҳмон нақш ва таҷрибаи сулҳофарӣ ва таъмини саодати башарият ҳадафи ягонаву самараноке аст ки имрӯз аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар пешбурди сиёсат дар сатҳи байналмилалӣ пеш гузошта мешавад. در شرایط تشویش‌آور جهانی معاصر عمومیت هدف و وظیفه‌هایی که در نزد دولت‌ها پیش آمد ضرورت رشد و تحکیم مناسبت‌های بین همدیگری را بر پایه دوستی، اعتماد و همکاری سودمند از جمله در عرصه تجارت و اقتصاد، سرمایه‌گذاری و اجتماعیات باید تطبیق سازد. جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و جامعه جهانی باید گفت که در زمینه عمومیت هدف‌ها و موقع استوار در حل مسائل منطقوی و بین‌المللی تاجیکستان با راهبری عاقلانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان یکی از کشورهای فعال شناخته شد. زیرا سیاست خارجی تاجیکستان راهی سمرانک و سنجیده شده، پراگماتیکی و واقع بینانه در عمل بوده با پذیرایی معیارهای اعتراف شده بین المللی، احترام منفعت‌های شریکان، رعایت قطعی منفعت‌های ملی در تمام فعالیت دیپلماتی در مد اول است. با در نظر داشت این تاجیکستان با اشتراک فعال در چاره‌بینی‌ها و مشورت‌های تشکیلات و سازمان‌های منطقوی و بین المللی موقع استواری خود را در حل مسائل مربوط به منطقه و هم جهان نشان می‌دهد. جمهوری تاجیکستان با شرافت سیاست خارجی خود که در زمینه نظامی درهای باز تطبیق می‌نماید توانست نه تنها روابط سودمند را با دولت‌های خارجی نگاه دارد بلکه با پیدا نمودن روش خاص دیپلماتیای خود که بر حفظ منفعت‌های ملی و احترام ارزش‌های عمومی بشری اساس یافته است همچون یک کشور فعال و تاثیرگذار در حل مسائل گلوبالی شناخته شود. در این روند نقش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با فعالنوکی در حل این یا آن مسائل چون نمونه به قید گرفته می‌شود. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با تشبث‌های بین‌المللی خود در بین سیاستمداران سطح جهانی یک شهرت خاصه رو برخوردار است. چندین مرتبه از منبرهای بلند سازمان ملل متحد در اطراف مسائل مبرم جهانی معاصر و خصوص در اطراف مسئله تغییر اقلیم، در اطراف مسئله تهدید و خطرهای زمانی معاصر از جمله تروریسم، اکستریمیسم، پیشگیری تروریسم، پیشگیری اکستریمیسم، آبشوی پیریخ‌ها و در آینده به عمل آمدن بحث‌ها در اطراف استفاده سرچشمه‌ها و ذخیره‌های آبی از جانب پرزیدنت کشور بار اول در سطح جهانی صدا دادند و به نزدیکی باز در چاره‌بینی‌های منطقوی و بین‌المللی که برگزار گردیدند پرزیدنت کشور فعالانه شرکت ورزیدند. واقعا هم پرزیدنت کشور همچون یک سروری صاحب تجربه، همچون یک سروری سیاسی صاحب مکتب که پستی و بلندی شیب و فرازهای زیادی رو اثر گذرانیده است در بین سروران سیاسی دیگر احترام خاصی را صاحب است و در اکثر موارد از پرزیدنت مملکت نیز در اطراف بعض مسائل ها مشورت ها نیز صورت میگیرد. ببینید پرزیدنت کشور در اطراف حل نزاع سیاسی تجربه بوی دارند، یعنی در کوتاه‌ترین مدت توانسته یک نزاع کلامی خاصی را که در حدودهای کشور دامن پهن کرده بود حل کردن و در سمت نزاع‌شناسی و حل نزاع‌ها پرزیدنت کشور گفتن ممکن است که یکی از کارشناسان در بین سروران سیاسی بین المللی است.
نکسرشتی تامین نیکو احوالی آینده با سعادت بشریت و دیگر اهداف منفعت بخش خاصی مردم تاجیک است که هزار ساله ها گذشتگان ما نیز تلقین میکردند. این رسالت در سیمای محترم امام علی رحمان که نه تنها در حیات مردم تاجیک بلکه برای آینده نیک بشریت نقش تاریخی و برجسته دارد بر علا عیان است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در تشکل سیاست خارجی تاجیکستان راهاندازی تماس و روابط دوستانه با کشورهای گوناگون، سازمانهای بین المللی و نهادهای مولوی جهانی و معرفی کشور و ملت در اقصای عالم نقش سازنده و بی‌نظیر دارد. این است که دهها کشور خارجی و سازمانهای بین المللی در جمهوری تاجیکستان نمایندگی‌های خود را باز نموده همزمان در کشورهای گوناگون جهان از آسیا تا اروپا و از افریقا تا آمریکا نمایندگی‌های دیپلماتی و کنسولی تاجیکستان بهره تحکیم و گسترش همکاری‌های دو و بسیار جانبه موفقانه فعالیت دارند. تاجیکستان به عضویت سازمان‌های با نفوذ بین المللی پذیرفته شده. از منبر آنها تشبث و ابتکارهای سازنده پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جهت حل مشکلات جهان و منطقه از جمله مبارزه بر ضد تروریسم و افراطگرایی، مواد مخدر، جنایت‌های متشکلانه فراملی، مسائل اکولوژی و امثال آن به سمع جهانیان رسانیده می‌شود. جمهوری تاجیکستان با شرافت سیاست خیرتمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان توانست با روش خاص دیپلماتی خود همچون یک کشور فعال و تاثیرگذار در حل مسائل گلوبالی شناخته شود. توسعه روابط با کشورها و سازمانهای عالم با حفظ منافع ملی و رعایت منفعت‌های شریکان اساس سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. مسلم است که ابرو و نفوذ امروزه تاجیکستان در عرصه جهانی ثمره تلاش پیگیرانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان است. از جمله سلسله تشبث‌های پیشوای ملت در رابطه با حل مشکلات آب در جهان با توجه به اهمیت موضوع، پیشگیری از پیامدهای تغییرآبی اقلیم باعث معرفی تاجیکستان در عرصه بین المللی گردیده جامعه جهانی را با اقدام و همکاری نزدیک دعوت می‌نماید. باید گفت که تشبث‌ها در ساحه آب پیش از همه با تحکیم همکاری و تنظیم مناسبت در این ساحه حیاتاً مهم نگرانیده شده. نظر نو را در استفاده از ذخیره‌های آبی منطقه تلقین می‌نماید. همزمان هدف استفاده تجربه پیشرفته یکدیگر و جهان را در حل مسائل پربحث و نیزوانگیز از جمله اداره‌کنی ذخیره‌های آبی دریاهای سرحدگذر پیگیری می‌کند. سعی و تلاش پیگیرانه پیشوای ملت برای تأمین صلح و ثبات و سرجمی در جهان نادر و ارزشمند بها می‌گیرد و امروز از لحاظ نظریوی و هم از نگاه عملی به ثروت علمی سیاست‌شناسی جهانی مبادل شده مورد آموزش قرار دارد. تاجیکستان با استفاده از نظام سیاست درهای باز و بسیار سمتی روابط خود را با اتحاد دولت‌های مستقل، اتحاد اروپا، ایالات متحده آمریکا، جنوب و شرق آسیا و کشورهای عربی و عالم اسلام گسترش داده. از امکانات و موردهای مناسبی که امروز و در آینده پیش خواهد آمد با در نظر داشت منفعت‌های ملی خویش فعالیت می‌نماید. امروز جمهوری تاجیکستان را در جهان چون کشور تشبثکار در حل مسائل گلوبالی و پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را تاثیرگذار در تنظیم روابط سیاسی منطقه می‌شناسند. تاجیکستان در عرصه جهان قدم‌های استوار گذاشته با پیشبرد سیاسی منطقی و پیشنهادهای سازنده موقع خود را تحکیم بخشید و در آینده نیز با قدم‌های نو به نو نقش‌آفرینی خواهد کرد. فخرالدین محمد یوسف بهادر قربانزاده اخبار. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи шуғлонӣ соҳаи саноат рушд намуда бештар аз 63 корхонаи саноатӣ ва коргоҳҳои истеҳсолӣ сохта ба истифода дода шудааст. дар деҳаи боғиевии ҷамоати деҳоти Сучуни ноҳияи мазкур коргоҳи истеҳсоли маҳсулоти нонӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт ки дар он сокинони маҳаллӣ ба кори доимӣ фаро гирифта шуданд. тафсилоти бештар дар гузориши Моҳираи Тоҳир. саноатикунонӣ бо суръати кишвар аз чорумин ҳадафи стратегии мамлакат маҳсуб ёфта дар зарфи солҳои соҳибистиқлолӣ дар қаламрави кишвар мин ҷумла дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон сол то сол беҳбуд ёфтани сатҳи фаъолияти коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ба назар расида ба беҳбудии ҳаёти сокинони ин минтақаи баланку мусоидат мекунад. ҷиҳати тараққӣ додани иқтисоди кишвар, боло бурдани иқтидори истеҳсолии корхонаҳо ва содироти молу маҳсулоти ватанӣ дар заминаи корхонаи фарҳии ордбарораи ноҳияи Шуғнон боз корхонаи нон ва маҳсулоти нонӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ин корхона 10 номгӯи маҳсулоти нониро истеҳсол намуда 3 нафар бонувони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин карда шуданд. در کارخانه مذکور 33 نفر کارمندان کار و فعالیت کرده ایستادند. در نزد کارخانه اوربراری باز یک سیخ نانپزی گشوده شده. اهالی را از نان گرم، کلچه و دیگر محصولات اردی تامین می نماید و من بعد آنها تصمیم گرفتند که باز فعالیت خود را وسیع نموده اهالی بسیارتر خدمت نمایند. کارگاه در برابر استحصال نان عادی، شیرینی ها، نان های پرهیزی را نیز با استفاده از ارد نو دوم تیار می نماید. این کارخانه از محصولات
орди корхонаи фаръии ордбарорӣ дар ноҳияи Шуғнон ки аз соли 2015 фаъолият дорад ва ба яке аз корхонаҳои истеҳсолии пуриқтидори қаламрави вилоят мубаддал гардидааст, маҳсулоти ордиро дастрас намуда кӯшиш дорад аҷми истеҳсолотро дар оянда васеътар сохта кормандони зиёдтарро ба кор ҷалб намояд. Бояд гуфт ки ноҳияи Шуғнон дорои потенсиали хуби пешбурди соҳаи саноат буда, танҳо аз сокинон заҳмату талош ва масъулиятшиносӣ тақозо карда мешавад. дар доираи омодагиҳо ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи восеъ корҳои ободонӣ вусъат меёбанд. бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби наврасону ҷавонон ба навъҳои гуногуни варзиш дар ҷамоати деҳоти гулистони ноҳия толори варзишӣ бо шароити муосир пас аз таъмир ба истифода дода шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Анваршоҳ Сайдализода. дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ толори варзишӣ назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 37 ҷамоати деҳоти гулистони ноҳияи восеъ навсозӣ гардида мавриди истифода қарор дода шуд. хотиррасон бояд намуд ки дар толори варзишӣ солҳои зиёд хонандагони муассисаи таълимии мазкур ба намудҳои гуногуни варзиш машғул шуда ба мусобиқаҳои сатҳи ноҳия ва берун аз он омодагӣ мегирифтанд, аммо бо гузашти айём толори мазкур таъмирталаб ва болопӯши он хароб гардида машғулияту тамринҳои варзишӣ дар он ғайриимкон шуд. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ бинои толор пурра навсозӣ карда шуд. ба иттилои масъулон дар корҳои сохтмонию навсозии толори варзишӣ 100 000 сомонӣ сарф гардида айни ҳол имкони хуби машғул шудани муассилини муассиса ба риштаҳои гуногуни варзиш аз ҷумла волейбол, баскетбол ва бозиҳои зимистона фароҳам аст. бо ташаббуси соҳибкорони маҳаллӣ ва хатмкунандагони муассисаи таълимии толори варзишӣ ки аз кор монда буд ба таъмир ниёз дошт, хушбахтона аз навсозӣ карда шуд. хонандагони муассиса метавонанд аз шароити мусоид истифода баранд ва метавонанд мусобиқаҳое ки дар дигар ҷойҳо мерафтанд мегузаронанд дар анамин муассиса гузаронанд. зимни вохӯрӣ дарҷ гардид ки иншооти мазкур барои баргузории машқу тамринҳои хонандагон дар рӯзҳои борониву сардӣ мувофиқ буда ба ин васила имкони хуби ҷалби насли наврас ба варзиш падид омад. таъкид шуд ки имрӯз бо дастгириҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ соҳаи варзиш рушду нумӯ ёфта дар тамоми ташкилоту муассисаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаҳои варзишӣ баргузор гардида истодаст ки ин раванд баҳри солимии ҷомеа бетаъсир нахоҳад монд. навсозии чунин як толори васеъи варзишӣ ҷиҳати ташкилу ба роҳ мондани мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҷонибдории сиёсати бунёдкоронаи роҳбарияти олии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, истиқболи сазовори ҷашни фархундаи миллат 35-солагии истиқлолияти давлатӣ иқдоми неку созанда маънӣ дод шуд. ҳамин тавр ба чанд нафар омӯзгорон ва соҳибкорони маҳаллӣ ки дар навсозии иншооти варзишӣ назди муассисаи таълимӣ саҳми арзанда гузоштанд аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва шуъбаи маорифи ноҳия ифтихорнома ва тӯҳфаҳо супорида шуд. Андаршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи восеъ, ахбор. бо мақсади омодагии ҳамаҷониба ба фасли зимистон дар доираи иқдоми тадбири дастаҷамъона ба хотири ободии роҳҳо кормандони 14 муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар баробари иҷрои корҳои нақшавӣ шафати роҳҳои мошингардро аз ҳар гуна партов оза намуданд ва бо ин амали худ дар беҳдошти муҳити зист саҳми муносиб гузоштанд. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон. таъмири асосӣ ва ҷорӣ, кашидани хатҳои уфуқӣ ва насби аломатҳои роҳ аз тадбирҳои муҳимест ки кормандони муассисаҳои давлатии нигоҳдории роҳҳои мошингарди шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ҳамасола дар доираи нақшаи чорабиниҳои тасдиқшуда амалӣ менамоянд. аммо имрӯз дар доираи иқдоми роҳандозӣ намудаи Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон тадбири дастаҷамъона ба хотири ободии роҳҳо кормандони 14 муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар баробари иҷрои корҳои нақшавӣ шафати роҳҳоро аз партовҳои сахти маишӣ, маводи пластикию полиэтиленӣ ва дигар ашёи нолозим тоза намуда бо ин амали худ дар беҳдошти муҳити зист саҳми арзанда гузоштанд. дар ин тадбири муҳим тамоми кормандони муассисаҳои давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд фаъолона иштирок намуданд ва ба гуфтаи масъулон чунин иқдоми тозагию беҳдоштӣ дар оянда низ пайваста сурат мегирад. кормандони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Спитамен дар ин рӯз ду шафати роҳи мошингарди аҳамияти ҷумҳуриявӣ доштаи Куруш Бекободро аз партовҳои сахти маишӣ, маводи пластикию полиэтиленӣ ва дигар ашёи нолозим тоза намуда ҳамзамон дар дигар
дар қитъаҳо корҳои марбут ба иваз намудани аломатҳои роҳ ва кашидани хатҳои уфуқиро идома доданд. барои иҷрои саривақтии корҳо техникаю механизми зарурӣ истифода гардид. 15-12 километр роҳи дорои аҳамияти байналмилалӣ ва 18-6 километр роҳи дорои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва 164,5 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ бевосита аз ҷониби муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳисбитамин таъмиру нигаҳдорӣ ва тозаву ободонӣ гузаронида мешавад дар масири роҳҳо. дар асоси фармоиши вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби кормандони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳисбитамин чунин иқдом ҳар ҳафта гузаронида мешавад, вале мутаассифона аз ҷониби шаҳрвандон ҳангоми ҳаракати нақлиёт бисёр ба назар расида мешавад ҳузур партофтани қутиҳои пластикиву салафанои полиэтиленӣ. бинобар ин дар масири роҳҳо махсус қутиҳо барои партофтани партовҳо сохта оварда васл карда гузошта шудааст. дар доираи тадбири дастаҷамона ба хотири ободии роҳҳо аз ҷониби кормандони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Ҷаббор Расулов ҷӯйборҳои бетонии шафати роҳи мошингарди деҳмои Меҳробод то маркази ноҳия ки 5.5 километрро ташкил медиҳад тоза ва тариқи техникаю механизми зарурӣ зиёда аз 10 метри мукааб партов бароварда шуд. муассисаи мазкур дар ҳудуди ноҳия нигоҳдории 255 километр роҳро ба уҳда дорад. аз ин нишондиҳанда 32,4 километр роҳи аҳамияти байналмилалӣ, 5,7 километр роҳи аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва қариб 217 километр роҳи аҳамияти маҳаллӣ дошта мебошад. кормандони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ бо тоза намудани ҷӯйборҳои оҳану бетонии ду тарафи роҳи мошингарди Хуҷанд Бобоҷон Ғафуров аз партов дар ин тадбири муҳим фаъолона иштирок намуданд. ёдовар мешавем ки дар ҳудуди вилояти Соғ дар маҷмӯъ 8184 километр роҳҳои мошингард мавҷуд аст. аз масофаи умумии роҳҳо нигаҳдорӣ ва таъмири 3292 километр ба уҳдаи муассисаи давлатии идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди вилоят вогузор мебошад. Абдуваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти Соғд, ахбор. бунёди боғҳои нав ва истеҳсоли меваҳои хушсифат дар ноҳияи Нуробод давра ба давра зиёд гардида истодааст. хоҷагидорони ин ноҳия бо истеҳсоли маҳсулоти босифат ва аз ҷиҳати экологии тоза дар таъмини бозори истеъмолӣ саҳм мегузоранд. Идигули Маҳмуд дар ин бора гузориш медиҳад. соҳаи боғдорӣ яке аз соҳаи асосӣ ва таъмини бозорҳои кишварамон бо меваҳои хушсифат ва фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ дар шароити кӯҳистон ба шумор меравад. ин аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади рушди соҳаи боғдорӣ як қатор барномаҳои соҳавиро амалӣ намуда истодааст то бадин васила давра ба давра майдони боғу истеҳсоли меваҳои талаботи бозор боз ҳам афзояд. хоҷагии деҳқонии Абдулмаҷиди ҷамоати деҳоти хумдони ноҳияи Нуробод дар партави ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати афзоиши истеҳсоли меваҳои хушсифат дар шароити кӯҳистон 11 сол боз фаъолият дорад. аҳли заҳмати хоҷагӣ бо мақсади бунёди боғ як қисмати заминҳои бекорхобидаи соҳили дарёи Сурхобро аз санг тоза карда ниҳолони себунок, шафтолу, олу ва дигар дарахтони ба иқлими маҳалро шинониданд то дар оянда аз ин ҳисоб ҳосили дилхоҳ ба даст оваранд. бо мақсади сабзу хурам намудани сабзиши ниҳолон аз соҳили дарёи Сурхоб тариқи пойгоҳи обкашӣ хати об оварда шуд ки бадин васила тамоми масоҳати боғ обёрӣ карда мешавад. зеро дар ин маҳал норасогии оби полезӣ солҳо боз яке аз масъалаҳои асосӣ барои рушди соҳаи боғдорӣ мебошад. бунёди боғи навро аз рӯзҳои аввал деҳқони асил дар асоси тавсияи олимону мутахассисони соҳибтаҷриба иҷро намуд то дар оянда аз ҳисоби ниҳолони ба иқлими маҳал созгор истеҳсоли меваҳои хушсифатро боз ҳам зиёд кунанд ки бо гузашти солҳо аз майдони боғ ҳосили фаровони мева истеҳсол шуда истодааст. ҳосили меваи майдони боғи хоҷагиро асосан тоҷирони бозорҳои шаҳрноҳияҳои кишварамон омада
дар мавсими ҷамъоварӣ аз сари замин харидорӣ мекунанд, зеро дар шароити имрӯза бештари боғдорон имконият надоранд меваро дар фасли зимистон нигаҳдорӣ кунанд, чунки бештари онҳо аз 20 то 40 тонна мева истеҳсол карда барои беталаф нигоҳ доштани мева ба хусуснок сардхонаҳои замонавӣ зарур аст ки бандубаст ва нигаҳдорӣ то фасли баҳор таъмин карда шавад. аз ин рӯ дар мавсими ҷамъоварии мева бештари боғдорон баҳри он кӯшиш мекунанд то аз ҳосили мавҷуда барои талаботи хонаводаашон ба қадри кофӣ захира карда боқимондаи ҳосилро пурра ба фурӯш бароранд, зеро аз ин ҳисоб даромади зиёди иқтисодӣ мегиранд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Нуробод. бинандагони гиромӣ, нашри навбатӣ барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. саломат бошед.